Bajkaonica društva Naša djeca Opatija. Jednom davno šumom koračao je neki vuk. Kad su ga životinje primijetile, šumom je zavladao muk. Vuk je bio tužan jako, što u šumi bojao ga se svatko. Kako ću prijatelja pronaći ja? Pitao se vuk. Kad spazi malo dalje, na livadi nalazio se maleni čuk. Sovice, što bježiš tako? Ja bi se samo igrao s tobom, makar i na kratko, prizna mu vuk, a to vučijem ponosu nije ni malo lako. Sovica mu odgovori, zar ti me nećeš pojesti? Neću, Sovice, ja sam se samo s tobom htio igrati. Igrati? Ne vjerujem ti ni malo, još nisam upoznao vuka koji se igrati znao. Zar mi nećeš dati ni šansu? Žao mi je, vuče, ali večera tvoja ne želim postati, kad igra sa mnom tebi dosadi. I tako Sovica odleti svojoj kući, a vuk ostade tužan i sam. Već sam na ovo trebao naviknuti, znam. Tko je još vidio vuka vegetarijanca, kome je najdraža porcija žganca? Pomisli tužno vuk i krene dalje, šetati šumom kojom vladao je muk. Sljedećeg dana vuk nabasa na praščića malog. Nećeš, vuče, uloviti me, makar mi to bilo zadnje. Praščić krene bježati. Joj, taman sam htio malo odmoriti i ležati. Praščiću, stani, molim te, ja samo bi se s tobom igrati htio. Stani, molim te, nisam te ovako prestrašiti smio. Praščić ostade bez daha, okrene se vuku i kaže, ti bi se sa mnom igrati htio, siguran si da ti neću postati ja ručka dio. Nećeš, praščiću moj, dajem ti svoju riječ. Ja se samo želim igrati i naći prijatelja koji se od mene neće htjeti pobjeći. Jasna ti je briga moja, vuče moj, mi baš nismo isti soj. Ja prijatelja nemam, ostali vukovi svi su lovci strašni i vole svoj ručak od mesa pozamašni. Ja više volim kolač od pira, a to je za vučju čast sramota živa. Ajoj, vuče, pa što ne kažeš, ti si vegetarijanac stari, dođi sa mnom, naći ćemo mi za tebe povrtni zalogaj pravi. Još vuka vegetarijanca nisam sreo, ali za sve postoji prvi put. Nisam te smio suditi jer si velik i kao drugi vukovi koje sam sretao gladan ili ljut. Oprosti mi, molim te, nisam te smio suditi po izgledu, ne. Vuk od sreće poskoči u zrak toliko visoko da je vidio da će ubrzo u šumi pasti mrak. Pojeli njih dva skupa zalogajčić od mrkvice i trave i uputili se kući praščićevoj da pošteno jednim sokićem od povrća nazdrave. Od sljedećeg dana igrali su se skupa i od tada njihovo prijateljstvo raste, jača i pupa. Praščić i vuk, ma tko bi rekao da postoji takvo prijateljstvo neko. Ali u pričama postoji moguće je sve, ali to ste već znali, zar ne? Čiča miča, gotova je i ova vučja priča.